Ovaj šporetić smo nedavno uzeli sa Temu, a mogli ste ga vidjeti u našem unboxing snimku na kanalu. Danas ga nosimo u prirodu, već sam ga isprobao, kao što se vidi tragovi gorenja na njemu. Nalazimo se ovdje kraj jednog potoka, ovo mjesto se učinilo praktičnim, pošli smo u šetnju, spremit ćemo i neki ručak, malo da se odmorimo pa idemo dalje. Stvarno izgleda praktično ovako, možeš ga malo samo okrenuti, ima tu dole rešetkicu. Tu taman pada kad progori sve, pada na to, tako da ne ide direktno i na zemlju i praktičan je, ne raspate okolo, lako ga poslije sklopite. Ovdje smo kraj vode da ga odmah možemo oprati, a sad idemo da tražimo potpalu. Poslije duge šetnje smo jako ogladnili i ovdje smo napravili sebi mjestačice da kuhamo rižu iz vrećice koja se jako brzo kuha za nekih 10 do 12 minuta. I također smo sebi ponijeli i neki energy cake da ga pojedemo u kašicu koju Pave mnogo voli. Pa da sada zapalimo vatricu i da ovo sve brzo skuhamo jer smo mnogo gladni. Sad tražimo suvo granje da naložimo vatru. U principu uvijek tražite grane koje su pale već sa krošnje. Tako ona mora ovako da se čuje, tako reći da hrskavo puca. Jer ako uzmete grane koje su recimo sa drveta, koje je još živo, odnosno ukorijenjeno, one se samo savijaju. I one su mokre i stvarat će vam samo puno dima. Kao recimo ova grana, evo. Sada je ne lomim, evo, ova mala. Dakle, vidite, ona je savitljiva, znači da je puna tog soka, odnosno drvo je živo i ovo ne gori dobro. Ali naravno, ako je već neko vrijeme bila suša, nije bilo kiše, možete da pokupite lišće, travu, grane, dakle, sa zemlje. U principu ovo koristite ovaj metod samo kad je vlažno, kad znate da je bila kiša prethodni dan ili nešto slično. I ovo je najbolje za potpalu, za taj prvi dio vatre. Onda poslije tražite naravno i deblje drveće, pa idemo u potragu.
Moram priznati da ovaj rižoto fino miriše čak i na 4-5 metara od lončeta, samo nadam se da neki medo nas neće namirisati, moramo biti brzi. Ovo jako dobro izgleda. I kad bude ukusno kao što izgleda, blago nama. Super je. Dok ja namještam kadar, Tijana namješta ručak. Je gotovo to? Da, Kako je ispalo? pa izgleda stvarno super. Da bude ukusno kao što izgleda. A kestu kad sam uzeo u marketu, bila je onako poteška i to mi je privuklo pažnju. I rekao, ajde, pošto je italijanski neki, mislim sve je to slično, ali ajde čisto da probamo. Slično je kao MRE, taj fazon. U smislu, ono, vjerovatno ste vidjeli meal ready to eat, mada je to jako skupo i uglavnom se nabavlja sa Amazona ili u EU, kod nas to nema nabav, pa tako mi evo, napravimo sad neki paket. Što treba, kaška? Kaška tvoja. U međuvremenu stavili smo vodu za kaficu. Evo kaška raspopije. Hvala. Štonjak smo ukrali iz njemačke kafane. Izvali, dragi. Hvala. Hoćeš ti sjest na ovo ovdje, ja ću se snaći. Može. Pa da vidimo. Trenutak istine. Pazi da nije vruće. Da li ćemo i dalje da ostanemo gladni ili siti i zadovoljni. Još je vruće, a? Jako lijepo miriši. Miriše kao iz bakine kuhinje. Pa, posjeća me na onu integralnu što ja kupujem. Obzirom da je iz kesice, ja nikad ne bih rekao da je ovo iz kesice. Iskreno. Stvarno dobro izgleda i dobar je ukus. Ima mrkva. I velika je porcija. Mislim da je ovo bilo 176 grama. Evo, i pisalo je 2 porcije, znači stvarno s puntenjem. Da. Vidim da ovdje ima mrkva. Pardon. Mrkva, grašak, paprika i zeleno. Mislim da je ovo neka tipica. Jeste tipica. Ovo je dobro zato što je lagan obrok, nije težak, kad treba malo da odmorite, napravite pauzu i idete dalje, da se ne prejedete. Kuha nam voda. Moram da zakuham kako. Čekaj, pomoći. Evo vidite, izbliza stvarno izgleda jako dobro. Kao što sam rekao, ne bi nikad pomislio da je iz kesice. Kako ide kafa? Je super. Lasciatemi cantare. Nemamo sad onaj mikser na struju. Pa ćemo morati slučno da miksamo ovako, se vidiš što. Malo ću otakle na gruticu.
Jo, ja ću u čokoladicu močiti u to. Ja inače volim sve umakat u mlijeko. Ovo nije mlijeko, ovo je voda. Znači kućemo da ponesemo mlijeko. Da. Vatrica dogorjeva u šporetu stvarno se pokazao kao dobar i praktičan, mislim, nemam riječ, voda je brzo prokuvala iskreno i u šerpi i u ovome lončetu za kafu. Moram da priznam da mi baš prija što je tu vatrica blizu i ono je malo hladno. Pa jes malo je hladniji dan, iako je sunce. Baš prija. Što bi rekli u narodu, zubato sunce. Znači šporet sam platio 40 maraka, odnosno 20 eura na temu. Vjerovatno imaju neke verzije naći kod nas, mislim da sam čuo za marku Vulkan ili tako nešto. Svaka preporuka za ovako nešto. Opalja. Pa nije loša ni ova čokoladica. Mislim, čokoladica, kažem čokoladica, ali više neki kao keksić. No. Domestic Energy Cake, indijski orah čija. Bez palminog ulja, bez dodatnog šećera. Ja volim inače spomenuti za sve što jedemo i popijemo. Jer je zanimljivo, kad gledam ja tako nekoga sa strane, ima jedan kanal Steve MRE, Meal Ready to Eat, čovjek radi unboxing, raspakuje tako te vojne pakete hrane od prije 20-30 godina i još dalje iz prvog, drugog svjetskog rata čak i gledao sam, evo, pa do onih najmodernijih, evo ovdje piše proizvod sadrži samo prirodne šećere. Imamo ovu tabelu. Pa takvog i okusa. Nije ti dovoljno slatko, ću to reći. Pa neko ko voli baš slatko kao ja. Energetske vrijednost na 100 grama 475 kalorija. Bjelančane 16,52, masti 22,09 i uljeni hidrat 48%. Iz ugljenih hidrata ne može se. Nekad treba jesti i jednostavno i nekad i složeno. Ne kažem da je loše, stvarno je super stvar. A sad... Baš te nekako zasitim. Spektakl. Znači jeo sam bonžitu, bonžita je slatka, ovo uopće ne odaje ukus slatkoga. Ovo je prijatno. Pa. Evo, ako nas Domestic Energy Cake sad gleda, nek nam pošalje paket ovaj. Da, napravo sam besplatnu reklamu. Izgleda da je bilo lude gljiva u ovom rižotu. Ono nisu bile tikvice, već lude gljive. Šalu na stranu, stvarno je bilo dobro danas, nadamo se da ste i vi uživali uz naš snimak koliko i mi danas u prirodi i da smo bar malo našeg uživanja prenijeli na vas. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, like, subscribe, share i do sljedećeg gledanja. Podijelite sa prijateljima i ostanite u prirodi, vidimo se.